Egameni lika Allah onomusa onesihawu, ngicela u-Allah ahlale engivikela kusathane ongathandwa. Ngicela ukubongela bonke abantu abathe kulabo ginqigonqo baka 2024 bafika nabo onyakeni omusha ka 2025. Ngithi nxese kuyo yonke imindeni engcwabile nesazongcwaba, ngithi nxese kuwo wonke lawo bantu labo. Cela ukuxolisa ke kuwo bonke ke abantu engithe ngabakhuba, ngabanyathela amakhona, mhlambe ngokukhuluma kwami, mhlambe ngokushelela kolimi lwami, mhlawumbe ngokudelela kwami, mhlawumbe ngokuthukana kwami. Kungenzeka baningi abantu engibanyathela amakhona ngabazwisa ubuhlungu, mhlawumbe ngokuthinta injula ngokwezinkolelo zabo noma ngendlela yokukhonza kwabo. Ngase ngithinta izimpande ukuthi ngiyazi vele ukuthi kunzima ukuthi umuntu umtshele ngento akhuliswe ngayo ekhaya noma akholela kuyo noma akholelwa kuyo noma ayibona iyinjula nenzika yemvelaphi yakhe. Kunzima ke ukuthi ungatshela loyo muntu loyo ukuthi indlela ayihambayo indlela yobumnyama noma indlela eya ekubhujisweni noma indlela ebonisa ukulimala komgogodla noma indlela ebonisa ukulimala kwengqondo. Kunzima kakhulu ukuthi utshele umuntu leyo nto leyo. Kubo bonke ke abantu engithe mangiveza lamaqiniso, abantu abangawafuni, ngeke ngachaza kuma video amaningi ngiyasho ukuthi la angizelanga ukuzotshela abantu into abafuna ukuyizwa, kodwa ngizotshela abantu into okumele bayizwe ngoba silimele kakhulu siyindlu emnyama. Kusho izenzo ngendlela indlu emnyama siphethene ngakhona, ngendlela indlu emnyama sibulalana ngakhona, ngendlela endlini emnyama kunenzondo ngakhona, ngendlela endlini emnyama kunomona ngakhona, ngendlela endlini emnyama kunamagqubu ngakhona, ngendlela endlini emnyama kunokuzazisa ngakhona, ngendlela endlini emnyama kunentukuthelo ngakhona. Kuyabonakalisa bafowethu ukuthi ngempela salimala umgogodla ukuthi siqondane sibe nobudlelwano noNkulunkulu umenzi weinto zonke, umdala weinsuku. Sabuye futhi salinyazwa ingqondo, kwafakwa inzondo kithi, kwafakwa ubudlobongela kithi, sakhishwa unembeza. Bafowethu kuningi. Zonke lezo zenzo lezo zizimpawu ezibonakalisayo ukuthi ngempela endlini emnyama salinyazwa ingqondo, saxatshanyiswa, kwaba inxubevange, kwaba inzukazikeyi, kwaba into nje ongayizwisisi, ongayi-understand ukuthi kahle kahle kwakhala nyonini endlini emnyama. Ngiyaphinda futhi bafowethu ngithi kubo bonke abantu engibanyathela amakhona ngokuveza lamaqiniso la ayinjula, ajulile, angafiki kamnandi ezimpilweni zabantu noma enhlizweni zabantu. Kwaze kwagcina lapho sengithola abantu abangisongelayo, angabheki nakuma comments. Ukhona nje lo loke ngisongela impela lokethi wena ngiseyithendeni zakho. Kulungile mfowethu, mina kangikho ezithendeni zakho, kodwa ngithi kulonyaka ngicela ukuthi sikhuleni ma-Afrika, sikhuleni ndle emnyama. Ngiyathemba ukuthi unyaka ka 2024 usifundisile okuningi. Ngicela ukuthi sivule ingqondo ke bafowethu. Kwivideo elandelayo ngizokwenza imkhuleko yodwa nje ngizoyenza namhlanje, ukubonisa ukuthi ngibhlungu kangakanani mayelana nemindeni elahlekelwe zithandwa zabo. Abanye behlile baya emakhaya, angeke basakhuphuka babuye eGoli.
waphansi emgodini, abanye badutshulwe besazokwehla, abanye banqunywe besazokwehla, abanye kuthwelwe ngabo, kwenziwe yonke lento leyo ongayicabanga. Yini? Ukulimala kwengqondo yomuntu wakithi. Ngithi-ke bafowethu, yobe kubo bonke engibazwisa ubuhlungu ngabanyathela amakhona, angeke nginibale, niyazazi nina nalaba bathi-ke basey'mthethweni zami-ke nabo bayangizingela. Ngithi yobe bafowethu, bekungcweka nje, bengazi ukuthi kanti mangizoveza injula ngikhiphe amaqiniso njengoba enjalo, lokho sekungangidonsela amanzi ngomsele. Kodwa ngiyambonga kumdali wami ukuthi kulokhu kuney'nsongo kunjalo, kodwa naku ngisekhona ngisaphefumula. Nkosi yomusa inibusise, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.